Her bir amaldagı takvaçılık oşol amalda sünnet bolsa. Kança sünnet oşonça takvaçılık. Oşoga niyet kılalı, hareket jasaylı. Jasagan her bir baskanın takvaçılığı kanday. Bazardagı takvaçılık kanday. Mazardagı takvaçılık kanday. Konokko bargandagı takvaçılık kanday. Konok toskondagı. Oşolordu atkarım. Demek bir aylık takazabız bizdeki takvaçılıkta özдөштүрүү. İkincisi, bul ay Kur'an ayı. Şahru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. İlk Kur'an düşkün ay. Bul aydın bir atı Ramazan bolsa bir atı Kur'an ayı. Bul ayda koldan kelişince ıyık Kur'an-ı Kerim'li okuş gerek. En az, en çok degende bir jolu Kur'an'ı başından ayağına okup çıkış gerek. Bu eşteki kılbadı degen yerde. Bol bolsa gününe bir jolu Kur'an'ı hatım. 2 günde, 3 günde bir hatım. Ayık Ramazan ayında Kur'an okuylu. Okuy albasak okuganды үйrөнөлü. Kebir өлkölөрдө Ramazan ayında түштөн кийин мечитте кезек менен карылар Kur'an okuyup, okuganды билбегендер жанында отуруп, тыншап отурушат. Же Kur'an окуган бирөөдү окутуп, ошону Kur'an угалы. Өзүбүз окуган эң абзел. Kur'an ул hidaят, Kur'an şifa, Kur'an жарыктык, нур, Kur'an берекет, Kur'an тынчтык, Kur'an şifa. Ушун баары бизге керек. Бизге эмне керек? Тынчтык керек, берекет керек, ден соолук керек. Бардыгын Аллах Kur'anda дейт. Kur'an окууда ушунчалык береке бар. Ошого эки нерсеге бекен бололу, таквачылык, Kur'an окуу. Ким канча Kur'an окуса Аллах жашоосуна, өмүрүнө, ден соолугуна, рызкысына ошончо береке берет. Kur'an окууну көбөйткөн сайын Аллах Таала да көбөйтөт. Bir günde 10 minut Kur'an okuyup Allah oşuğa layık verir. Bir günde 1 saat Kur'an okuyup Allah oşuğa layık verir. Oşunduktan ayık Kur'an'da kökürögüzge basıp ayık Kur'an'da okup Ramazan ayını ötköreli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail perişte bilen Ramazan ayında biri-birine Kur'an okuzuşatılı. Biz de Kur'an okup Allah'a okuzalı. Biri-birimizin Kur'an okuganыбызды угалы. Atalardагы бардыгыбыз не кылалы, ниет кылалы бул айда Kur'an окуйм, окуганды билбеген үйрөнөмүн деп. Өзү 11 ай иштеп, ар бир айдан кичине камдап калыш керек. Ramazan ayında иштебей ибадат кыламын депчи. Эгер ошондой кылган болсо жакшы. Ramazan ayında Kur'an окуганды үйрөнүүгө аракет жасайды, билбегендер. Bilgenler köp Kur'an okuyla. Basıp жүрüp Kur'an okuyla.